Mama akwaba wafreme ajwa search name mesrel now wa subscribe to my channel. Me our notification bell no so for more news. Nane mame nurse ni so nya ka we ama anyway bra abem we asim hayet ne Ghana hayet panyi bia ba Amam said the roof back for my fans also. Yeah, we am. Was in France for DKM to come go by me on. Me ba ni na. Obi abaye panyimu wo krom ha as president and our vice president. Ye o man ni maybe wan ye nipa ne photo to so. If you ne ni ye fiase. To hwa government of Ghana diaries ra ye. Diary aye de man crofo president a otiso no ni photo ne boso calendar ye che sa niam ne de e official ye wo mahama obedi president say ye do photo bu obi so yeah me na me nkwa akire o me se me bunu ni me bunu istamra na ye bomu bunu ahafo no NDC fo omway billboard a na sisi abonten wo po de vice president mi sa atare na wo fa ne nya hwe Wanya billboard ewo bunu ni bunu isni ahafo amfa mi sa ata photo amoso da na ya wo yiri photo na unti ku bekọ no we share billboard na ya one na yiri photo asibi sa na yiri no na ye vice president running mate edu baabi no entuma government of Ghana entuma yetwa na yiri photo ne bom edu baabi no chocolate Ghana chocolate ayede ko man krofo na yiri photo onukra ne die mo ne yiri photo ne bom Abai we atena se ye hia drip material ye hia machines a ye de besiesie yakwan abai we ya na de baaye ni omo ye ya nsa mame na Ministry of Local Government eni na atoshi omo de sen common fund for so almost start here ne breo omo amohu de Dr. Baumia Kra Kasafa ho or say there was a multi committee bi and if no critical rules committee Dr. Baumia na chairman enti omo hyase na omo hihye ni din e na omo de ba parliament yes you do parliament na NDC fo nso we no munya omo anum dwa enti ade na ye na NDC fo no kra nhye da ntena sipo amfo omo ani anko ho na nyame nso ne ebeda na se say radi frefra omo ani nyankopɔ tiati anifra egu omo so because kanyame ma omo hu say ebetimi aye say ya enko omo tie mu say no omo nipa bone sem omo de parliament no sa drip machines dem say radi tie anifra egu omo so nti omo ahu na pa say ye afedi aban atimi akofa ne ma na aba ne ye de aba o ka chen say aban sika aban sika wo dia na wo ya na wo di wo photo bu boso na e hwan sika enye ya ye sika wo ma papa panyimu a wo di dom anim wo ka chesi ye nkotiti obi poster na refi so wo opposition e ba poster tete a wo betimi aya a chen yen dero e ba se ye tuti nkrofo posters ni nkrofo billboard wo krom ha ono jo mahama betimi aya a chen yen MPP for ontimi na wo kwa kacha nkofo so omo wura assemblies no omo nkonkonko yi MPB and parliamentary candidate bi e fa ne so omo nkote omo ye mema omo wura ho no omo nkote ma akoto ma no wo omo kwa akoto ma no e wa assembly ho sa ne yeti krom ha sa obeka ya ne deputy omo deputy general secretary ne afudushidshi wana fifi kpandio so han no whatever it is obegina ha ka kire Ghana for say NDC for ko amukoto aba omo mfa nsekan ho omo fam kotokuro ni we nko mihia no wojo FM nkomo bi usa na me say omo ya mema omo mfa kotokuro no enhia ye wo afenese police station ho woni momo ba beto omo meto mema no MPP for mema no loyal ladies nkwala nkitinkiti omo ba ne ekura AK47 ne ya de twa mo ho Senfon no sabi o papa panyimu bie wano ka sempa mani panti a wonam so omo nko no omo nko tete nkrofo process o poster na IPC na ye ne nkote na wo de beja sen ho afi election yi de me fit last year baby na keti ukai na me baba ya announcement Saudi atemdidie ba ye de be hia wo de hwa wo de the past almost 6 months ne NDC ni bi o de atemdidie ba na onu so anya bi
They say mu tone down on it. Mu pa che say mu no kwa not me to try some. I show pictures from Adentan constituency. O ma tete almost Akosua menu people. Wo pa o ma tete ni nyina. Wo pa enti Akosua be wi ni. O ma tete Akosua posters ni is almost all. Wo pa te. Na o mo kona Akosua de da ta no mo de Ramadan de kotare ho a no ma te Akosua de na se no mo de ni de atare. Ene ade o mo ye na Adentan. Akosua be wi ni emfa ho. Na ye mo warning media say de. Enya mo nko ani mema wo kurum hawo. Sabi Nkwasiasem nya ndisi fo nko ani tibi yewu. MPP fo ya tete ye frifie mu. Nti mo ye ade ane de ye ni to ha na ehwe mo. Omudi rough. No jo mahama no papa panyimu a wudi dom anim. Wo be pa asem kaka omo nko ye de nko tutu nkrofo we. Na mo anya mo mu ni vision. Mu ni asem papa bi e ka. Enye yezu ya okay yezu a sabi o na nsamfu na di akire enye sa yezu omo de nam asen central de no mo abosa adwama na wi ne na mo bo wa asen central 24-hour economy no shift system na no mo ye won krofo yire secretary ni we yire no eno ya pilot project and am what this nyansa sem bie ni wan DC fo ka eno ya night club no practice no night club asem no na me kan papa panyimu ko tena fie 8 years already wo ba no be ka che yen se wo ba wo be open honeymoon so o ka ya no yes honeymoon yen kan wiye honeymoon asem ne yen kan wiye afa be kire yen ne yen na wa bie wa no policy ba kwa mo se mo de ba 24-hour economy amusi mo afi ne akire ni dewro be si na mementi ase policy ba ko de mu 10 explanations me matete no efiase efiri wa che anajo so kaya ena ena onu call foundries ne welder for anajo o be ja etia wi afu ka ho ayo o be kwa kodo afu anajo etia wi ketekete ye nko afi anchen nkrantie ne weton ewo masukwan so eno so baaye yeti ha no because e benya njata ne e fe ne se kujata black CBC airport every region Mami ya free we papa girlfriend Western region ya ono na mudidi atemi professor no ono so be ka cha yen se wonti ase a so wadwe nya adwuma wadwe nya adwuma ye twa mo pa mu na nkasa be Canada yen ono ko gira manifesto committee anima o se ye de be ko night club na o kan susu ye o se discotheque obi a wonim discotheque na ye tititidin for night club ye be ko night club anopa awia anajo etise so no de onam ho no enye yensie government no or dey back for yensie enkran for beka no say etise obe tise aguru die ne wona ni so aguru medamase wura fi se wo amamu enkrofo bi ka kire nsa wona na wo chiche cars atende na ikuro mu da soka maba wa bi omo anya hwe da wa ndisi mu usisa cars e de cheom omo no bre utwa omo bosisa cars de ma omo anya dwuma na yen san hwe awurade ne yen san fa wo mra na bra be kan sama nsempun sabisabio nsempun na wonam na okeka na we no wakofa na aba wo sa drip materials wo de Ellen Ama Deku ena Martin Kono, member of the communication team. Mr. Patrick Shannon, so me say Abin Peche promo